Sinibisele sinimukele Tindzaba Emini Tindzaba Emini tfundvwa ngilungelele magagula nanomacabiso nkambule. Imphalamende yelive seyigubhele usuku lwetemphilo lelihlanganiswe nelusuku lokwethula luhlaka lweminyaka lemine lwesifo i-AIDS. Lomsebenzi kubheke ukuthi wethulwe nguNdunankulu Cleopas Dlamini lomelelwe indvuna yetemphilo lezinkosi. Mbukelo emsakado wetithombe Eswatini TV silapha inkundleni yesive isomhlolo lapho khona iPhalamende yelive lekuhlangane khona tindlu totimbili tePhalamende lokungiyo indlu etimphunga nayo indlu yabayesikhulu ihlangane lapha enkundleni kutogubha lona langa letempilo lapho kuphindze khona kubuketwa khona natindzaba te-HIV and AIDS. Lo msebenzi walomuhla ke mbukeli ucale ngalo lihambo lisuka khona ePhalamende yelive khona lapha kaLobamba yatofika khona lapha enkundleni yesive kasomhlolo. Lo msebenzi walomuhla kubheke ukuthi umhlonishwa mvunankulu Cleopas Dlamini awusukumise ngalokusemthethweni aphindza akhuthate nato tisebenti tePhalamende kuthi titinakekele phela etindzabeni tetempilo. Kanti umhlonishwa mvunankulu kulo msebenzi umelwe indvuna yetempilo lezinkosi. Lo msebenzi walomuhla ke tawuphindze yona iPhalamende yelive laseSwatini yetfule lona lihlaka letempilo lokubuketa ukuthi sukela kulomnyaka lo kuze kufika kuyo umnyaka wa 2026 ingabe iPhalamende yelive ilandzisa njani lwati etindzabeni tetempilo itfutfukisa kanjani futhi itempilo nangakhona ekhatsi endlini. Mbukeli ke la sikhona bakhona betenhlango setempilo letahlukene kufaka bona baye inhlangano yakaNature lababuketwe natindzaba te-HIV kukhutsata kona ukuthi phela tati isimo sakho sengadi kuhambisana nawo umsebenzi welive ekuthenini kufuna silive laseSwatini libe lisinqobile isifo i-AIDS ngeminyaka wa 2026. Kanti umcondzisi lobuka kutona tempilo emisebentini kakhulukade etisebentini tembuso iEswatini Business Health Thobile Dlamini ukhuthatile ekuthenini tinhlango zikahulumende letahlukahlukene atichubeke phela tikhutsate tempilo kakhulukade sicala khona ka mental health noma ke tindzabeni tona letithinta yona ingqondo sibuye kona tindzabeni tekuthi kude lokumele abandlululeke losebenta emsebentini nangabe udla wona amaphilisi ekuthintsibalisa ligciwane i-HIV achubeke awathathe lawo maphilisi ngesikhathi lasifisile futhi abekhululeke kwathatha noma ngabe ngikuphi noma ngabe ngilokhathi lemakhefu noma nekhathi letelitiya emisebentini achubeke nje athathe wona emaphilisi ekuthintsibalisa ligciwane ngaphandle kwekubandlululeka. Tindzabeni te-Eswatini TV kubika samukeliswe khoza nginasikhumbuzo Dlamini kaLobamba. Indvuna yetempilo lezinkosi seyethule umbiko welicwaningo losithathu lesimo seligciwane i-HIV lowatiwa ngele-SHIMS 3. Indvuna yithi ilive lisadzinga kucinisa etindzabeni tebantfu labasha labatfola leligciwane i-new HIV infections. UNA's 95-95-95, as announced in September 2022, we have surpassed the second and third 95 indicators. We are at 94, 97, and 96, as you have seen. Females are at 95, 98, and 96, and males are at 92, 96, and 97. When comparing SHIMS 2 2016 and SHIMS 3 2021, all 95 indicators have improved. In 2016, we had 87, 89, and 91 overall. Among females, we're at 91, 88, and 92, and among males, we're at 80, 90, and 91. We see this improvement among both men and women and across all ages. This is significant achievement. When we look at HIV prevalence, we are getting we're getting some encouragement from the trend of HIV prevalence in the country, which was at 27% in SHIMS 2 in 2016, and it is now at 24.8%. That is amazing. Even though this trend indicates a stabilizing prevalence, it still represents a substantial HIV disease burden, which we continue to address in all our programs. Live lisadzinga kucinisa etindzabeni tekucinisekisa emalungelo ebakhoseli lapha eveni. Lokuvedwe lisekela lemphatsi wakhomishana welibandla lelibuke emalungelo ebantfu ngesikhatsi yetfula umbiko wesimo semalungelo ebakhoseli kuleli. Lokwakuba madima kwaba indzaba yokuthi kuthatha isikhathi leside ukuthi umkhoseli atfotshose make fika usuka ngasi umkhoseli usuka satocela ukukhosela kusho singile kusiyo ngipheceledi asylum seeker.
so ukhaze ukuthi lesi sikhathi kuthatha isikhathi leside ukuthi agcine live limbuketile libona ukuthi liyamnika noma lemniki ukhaze ukuthi ngaleso sikhathi ilungelo lakhe liyahlukubeteka ngoba kukhona tindvo la ngakhona ukuthi ithola angibekise nje naka angeke azathole angeke ahambe kufuna ahlale la kahleli khona shothi nje ngiyalo siyade ukuthi la bafikela khona yebo uyafika le eborder afike asho ukuthi mina ngidocela abuve ngoba ubalekela ukuhlupheka lokuthide noma kukhona noma akukho noma ngilokuthi nje uyeva lokuthi kungenteka kube khona tindvo letimlimatako letingalimata impilo yakhe lelinye ilungelo lesinalo ngilelungelo lempilo lesenta siciniseko ukuthi kufune ngaso sonke isikhathi livikeleke uma ke fika le kuletikhungo lesinato tekufikela abantu bese soyadibika bayamthatha ke sebambeka la kusuka kuse receiving center khona lekumalinzi so utawuhlala khona ke kuze kube isikhathi lesise ukhaze sinekuhamba kwakhe nje akusiko lokunganani so ngilokunye lesakanje sikhanze kusikhona. Inhlangano yesiphambano lesibovu ithi solo iyasebenza miningi imisebenzi leyichubako emimangweni futhi isitha wonke umuntu akukhathalekile ukuthi ukuphi noma ungubani. Amalunga enhlangano yesiphambano lesibovu achazele bethi inhlangano netinkampani letahlukene ngemisebenzi leyentiwa ngulenhlangano. Inhlangano yesiphambano lesibovu ibona ubumcwabo ukuthi ake seyihlanganise labo leyisebenzisana nabo ngama corporates lekuthi inhlangano etahlukahlukene netinkampani kuthi bachazela ngemisebenzi leyendako kwesiphambano lesibovu ikakhulu kulamalanga lapho labanye sebane kungabada labanye bayacabanga ukuthi ngabe vele sisekhona isiphambano lesibovu center imisebenzi ngalokufanele yinike emimangweni njengoba besateka ke itolo siphambano lesibovu lokukhulumela lenhlangano nentobeko Mbuyane uyachaza ukuthi vele basekhona futhi bapheshenekile eminingi imisebenzi labayendako. Sithiteke asisonzete letimo lakibo sitokhona kwekuthi sithi nasihleli nabo sicela bathi ukuthi sicela nje letimo tinjani futhi senda njani futhi nanyalo sesihambe umgamo longanani ekusiteni sibabekele ke netithombe talasi sita khona bakhonile kutibonela ukuthi ingabe nabathi bafaka imali kubaphalali le mali ishonapi. Mengameli wayo ke inhlangano yesiphambano lesibovu Bongani Masuku naye ugcizelele ukuthi vele bayasebenza abake minani. Sikujabulele kakhulu lokho lokuthi nje le information sinikete bona babone umsebenzi baphalali nathi kube lithuba lokuthi sindlulise kubonga lokukhulu kubo ngoba kusapresentwa lana kuvedwa lokuthi lolu sito labasiniketa lona lwento umsebenzi umehluko longanani empilweni eMaswati. Nanoma ke bukhona bugudlugudlu yeveni lisibudile ukuthi ngabe lokho akubavimbelini ukuthi bahambe lokunye bangakhona ukufika etinzaweni sithe njengoba bafisile basike cha bona bayahamba bafike futhi ke abakhethi balala muntu nawo nalo ofisile kubali volunteer kusoka siphambano lesibovu bathike tandla tabo divulekile. Kubika Giyani Msibi ngina Simuva Shongwe sisemafini. Inhlangano yeMerity Sibuko Serenity Foundation ithi itawube inaka impilo yemfana longumfana ifundzisa nekukhula kwakhe kuti angavaleki ngaphandle kokukhuleni kwakhe. Umsunguli walenhlangano Dududube uchaze ngelihlelo lwabo lokukhulisa umfana longumfana labatawuba nalo ngenyanga letako. Umhlangano wabo ubanjelwe eTrelawney Park Kamanzini. Kutawuza kulenyanga letako inhlangano yeMerity Sibuko Serenity Foundation ibe nelihlelo lwatiwa ngeBoy Sport Camp kanhloso yekuhlomisa umntwana longumfana ngekukhula kwakhe kulandzela kutsi bese kunakeke umntwana loyintombazana sikhathi lesidze ikakhulukazi ngoba nelive ligubha tinsuku letilishumi tekulwa nekuhlukubetana netebulili i-16 days of activism against gender-based violence. Umsunguli walenhlangano Dududube uthi tinhlelo tekufundisa umntwana longumfana tiyingxenye yekusebenta kwabo nemigomo yabo. Let's come together and tackle the issues that boy child is going through. Boy child has not been given the attention that he needs. And we are also bringing in as team of social workers from iBoost. Hence we appreciate the partnership with iBoost. We'll be offering one-on-one counseling to our boys. Nalabatawube basebenzisana nabo kulolu suku bavete ukuthi kunenge lokubhekekile nalokuhleliwe lokutawumsita umntwana longumfana asakhula. We are expecting the boy child to grow up to be a provider. We are expecting the boy child to grow up to be a protector. We are expecting the boy child to provide a sense of
purpose, be it through leadership or other aspects. Yet that seems to have so many odds against it. Le Boy Sport Camp itawubanjwa mhla til-17 enyangeni yeNgongoni e-Legends Shed Lodge eZulwini. Kubika Giyani Msibing naSmuva Shongwe, siseTriloni Park kaManzini. Gogo Makoshini Dlamini wendzawo yasemdumezulu ngaphansi kwenkundla yasedokotweni uthi kuhle kubona emaswati abambana ekusiteni umuntu loweswele. Gogo ukhulume lokhu ngemuva kokuthi amalunga emango wasemdumezulu ahlangane amakhele indlu kulandzela ukuthi indlu lebeyalala kuyo beyingasekho esimeni esikahle. Ngemuva kokuthi isive sasemdumezulu sibone simo laphila kuso gogo Makoshini Dlamini sasukuma sabambana sase sakhela gogo indlu. Gogo Makoshini sowuthumise lo msebenzi lomuhle lawendelwe ngummango waveta ukuthi indlu lebeyalala kuyo beyingamgcoba noma kunini. Abonga mfanami awathi usingibonga kanjani nanyalo nje sengigesa gogo sogesile sengiyawutibeka ingutshela nayi ingobo ndipho abantu kuthele ngayithenga enosele ibucayi mfanami ngoba mangifuna kusi kudla phela ja kodwa anginambhalishi anginamshibo ngivuka nje ngimangale ukuthi qoqedandla ngento nje ngisebabe kusile ngabe sengidawudlala do. Gogo ucela sive ukuthi simbambise kulokusele kude kuphele sakhiwo sendlu lokufaka ekhathi emafastelo njengoba sevele yahlala kuyo indlu ufake emasaka emafastelweni. Lona sifiso ke sekuphonsa liJazz Vivaneni angashayela inombolo lethi 76041959. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutsho eMdumezulu. Letichamuka ngaphandle kwakuleli sigaba sesithathu setingcogcodo kuletha kuthula e-East Africa licalile lapho khona abaholi bemave lafaka ekhathi live laseKenya, laseBurundi, laseCongo nelaseRwanda abahlanganele eveni laseNairobi eKenya kukhulumisa kumiswa kwama-rebel groups. Mengameli waseKenya William Ruto na mengameli waseBurundi Evariste Ndayishimiye bafikile khona eNairobi kanti bomengameli baseCongo, Rwanda nase-Uganda bona lomhlangano bawungenele ngetebuchwephesha. Labaholi bakhuluma ngelivi linye ekutheni kufanele lamave abambane ekuletheni kuthula eveni le-Democratic Republic of Congo. Lohola letinkhulumo ngolobeka ngumengameli waseKenya Uhuru Kenyatta lotsite inhloso yalomhlangano kubuketa tindzaba tepolitiki kanye nema-reform la institutional latawucinisekisa kwema-rebel group eveni laseCongo. Temidlalo, Victor Dlamini lohola licembu lelimelele live emidlalweni yema-Region 5 Youth Games etawubanjelwa eveni laseMalawi uthi leli cembu lifike kahle elilongwe kanti selivele licalile emalungiselelo emidlalo yawo. Licembu le-Taekwondo litabale ukucala ekumeleleni live kule midlalo. Imidlalo iqala mhla ka-2 kude kube ngumhla ka-11 kule nyanga letako. Live limelelwe nguletingijimi letichamuka emidlalweni we-Taekwondo, emidlalweni wematubane kanye nasemidlalweni wekubhukusha. Iteam yethu ifike itolo ekseni ngabo-2 umbakabonge nje lokuthi le team ithe mayisuka ku camp ekhaya kaNgwane yasimefika emhlumeni border yathola ukuthi kulemaphoyisa lata escorta kusukela emhlumeni iziyofika kule border yaseMozambique lengena eMalawi. Ngaba nje kubonga bo high commission ba both countries kaNgwane nalo seMozambique lokuthi bakhone kubambisana ukuthi le team yethu ihambe kahle. Emasho sibantwana baphephile bafike nga2 ibe yinze indlela for bona and vele bebathini uma befika but ke
Manje ukuthi bakhonile itolo ukuthi mabefika bathole kuphumula then bese kuthi late in the afternoon bahamba baya kuyula emamasela but nje angisho ukuthi spirit high baba bajabulile and almost all the countries la region 5 asakhona kune vibe nje la la sikhona khona kule games village lela elilongo eMalawi eDieng. Nozindiwe elikhethelo lesive leCameroon Andrea Onana kubikwa ukuthi sewusukile eveni laseQatar kulandzela ukuthi yamiswe nguleli cembu. Onana loneminyaka longu-26 budzala kubikwa ukuthi ube nekuhishana nemceceshi wakhe Rigobert Song emuva kokuthi lelikhethelo likhale phansi emdlalweni wekucala wendzebe yemhlaba lechubekako eveni laseQatar ngesikhathi iCameroon idlale neSwitzerland. Nozinto elikhethelo lesive leCameroon Andrea Onana kubikwa ukuthi sewusukile eveni laseQatar kulandzela ukuthi amiswe ngelikhethelo. Onana loneminyaka lengu-26 kubikwa ukuthi ube nekhishana nemceceshi wakhe Rigobert Song ngemva kokuthi lelikhethelo likhale phansi emdlalweni wekucala wendzebe yemhlaba lechubekako eveni laseQatar ngesikhathi iCameroon idlala neSwitzerland. Kubikwa ukuthi Onana usuke eQatar ngalesibili kanti kubheke ukuthi ngalesine abe sekasedolobheni elikhulu iYaounde eveni laseCameroon. Umbiko lochamuka ekhethelweni lesive laseNgilandi lemidlalo wekhilikithi uveta ukuthi lelikhethelo lithole ligciwane lokwanyalo lokusaphenywa ukuthi kungenteka balithole ekudleni basalungiselela umdlalo wabo nelive lePakistan we-first test. Kubikwa ukuthi lo mdlalo emkhathini walamakhethelo kungenteka uqhubekiselo embili kanti-ke kubheke ukuthi ubanjwe ngalesine kuleli viki. Kubikwa ukuthi laba-11 baleli cembu labafaka ekhathi badlali abakakhoni ukudilolonga elangeni lesithathu ngesizathu saleli gciwane. Leli khethelo kubikwa ukuthi selivele lisedolobheni elikhulu leRawalpindi khona ePakistan. Endzebeni yemhlaba imidlalo webhola lechubekako eveni laseQatar emidlalweni lengephansi kwaGroup C kanye naGroup D iyachubeka lomuhla. KuGroup D iTunisia itawutholana etulo neFrance kanti iAustralia yona idlala neDenmark. Le midlalo lemibili itawucalana kushaya insimbi yesihlanu Ntsambama. Ngensimbi yemfica Ntsambama-ke ngaphansi kwayo iGroup C iPoland itawudlala ne-Argentina bese kuthi iSouth Arabia itholane neMexico. Lobekela umsakazi weEswatini TV kutemidlalo ngiphathiswe Msiba noFabrice Msonela kanti ithombe etibeka DW France 24 kanye na-VOA. Setepeza Tindzaba tefungela to temidlalo sibanga khuluhlatsana nathi Nhlanzi sale kahle. Of the first ever fan park experience in the kingdom. Eswatini TV in partnership with Semunya Club, KFC, Eswatini Mobile and the Eswatini Football Association will be showcasing the World Cup knockout stage action at Semunya Club this weekend. We will bring business zone areas, out of the world mixes from mega sound DJs, kids zone areas for the young ones to enjoy, nourishment and drinks for all you food lovers, and of course, a big screen to watch all the 2022 Qatar World Cup playing on the 3rd of December 2022. Guess what? You can be a part of all of this free of charge. If you're a business and want to be part of the fun, showcasing your services, simply contact us at 2411-9600 or WhatsApp at 7621-4888. So, get your camp chairs ready, choose your favorite nation and come experience the Qatar World Cup with us, your #1 TV station. Eswatini TV Fan Park Extravaganza. Do not miss the date. It is the 3rd of December at 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Tindzabeni kubika vuma inkosi 1 2
1 2 1 2 1 2 mic check 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 mic check 1 mic check 1 mic check 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 mic check 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 yep 1 2 1
1 2 1. Mic check. 1 2.